A u Sarajevu održan je drugi i posljednji dan Sarajevo Biznis foruma. Na dnevnom redu danas, kako mnogi tvrde, najatraktivnija investicijska oblast – energetika. 40 projekata vrijednih 6 milijardi eura prezentovano je danas investitorima na Sarajevo Biznis forumu. Dobra ponuda, uvjerljiva prezentacija i dobar trenutak za ulaganje u energetski sektor. U toku ova 2 dana imali smo već par kontakata sa investitorima iz Saudijske Arabije, sa istoka, koji su zainteresirani prvenstveno za ulaganje u hidrokapacitete. Radi se o nekim fondovima, radi se čak i o nekim elektroprivredama. A nisu samo Saudici zainteresovani. Hidropotencijal naše zemlje zanima i Turke. Moramo samo malo više istražiti zakonsku stranu toga, a projekti su vrlo zanimljivi. Još nisam informisan sa zakonima i pravilima o energetskom sektoru, cijenama na tržištu i određenim garancijama. Cijena jednog megavata u prosjeku se kreće oko 1,5 milijuna eura ili 3 milijuna maraka. Znači možemo reći da najjeftiniji projekti koji su danas prezentirani od 10 megavata koštaju negdje cirka 30 milijuna maraka, dok najskuplji projekat je hidroelektrana Tegare od 250 megavata i njena cijena se kreće oko nekih 750 milijuna maraka. Ovi podaci važe samo za objekte koji će pomoću vode proizvoditi struju. Kapitalci su termoelektrane u Tuzli, Kaknju i Bugojnu. Investitora ovdje nešto malo manje. Osim interesovanja u oblasti energetike, investitori su prepoznali i dobre projekte i prilike kada je riječ o poljoprivredi. Interes postoji, mi smo već obavili određene kontakte, ja sam danas razgovarao i sa direktorom OPEC-a koji su financira određene projekte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Projekti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, proizvodnje vode, stočarstva, peradarstva, sušenja voća i slično pobudili su interes investitora. Ipak ne toliko koliko i naše šume. Kao prvo, zainteresiran sam za namještaj, za drvnu industriju, za montažne drvene kuće. Imali smo kontakt s 2 kompanije iz Bosne i Hercegovine. Imali smo dobre razgovore i mislim da će biti konkretnih rezultata. Turci konkretni u projektima, ali i prednostima naše zemlje. Kažu, svoje su već iskoristili. U Turskoj su nam se šume smanjile. Mi smo to već dobrim dijelom iskoristili. Ovdje ima dosta šume i zato planiramo da ovdje izrađujemo namještaj i da ga kao gotov proizvod izvozimo u Tursku. I tako je Sarajevo Biznis forum dao već zadovoljavajuće rezultate. Kontakti uspostavljeni, interesovanje za potencijale naše zemlje poraslo.